senggol dong. Om suhu nih bos. Senggol dong. Di paling suhu nih bos, senggol. Like, jangan lupa like ya. Kesian apa sama kita ini 2023 biar tiap video mah minimal 500 yang nonton. Oke, sana Om Suhu nih bos, senggol dong lah. Ku banyak lo komentar sana. Pak. Om Suhu, Cibo cari David Istanbul yang centang biru tuh di IG-nya mah dan artis Minang dan penyanyi Minang tuh Om suruhnya nyanyi lagunya tuh Om. Minyak habis sambat tak lama tuh Om. Li bisa Om. Om Suhu nih bos, senggol apa nak bisa sana. Ini kabarnya kini bukit tinggi sana. Wak caw ke situ sana demi permintaan sana dah. Apa lagunya? Salah yo salah deh bande. Caw turut David Istanbul penyanyi Minang artis Minang tuh wak suruh nyoba lagu dah ke awak sana. Minyak habis sampai tak lama. Ciao. Oke sana lah kau permintaan sana warna David Istanbul yang centang biru di G-nya tuh Wak turut sana Om Suhu nih bos senggol wak suruhnya menyanyi lagunya kan. Minyak habis sampai tak lama ada kewak lah. Nih mandes sia centang biru, centang hijau, centang kuning wak cari. Lah wak turitnya kabar bukit tinggi di hotel Sagan hotel wak pernah hotel. Oke, ciao. Oke, sana lah tiba di hotel sana kamar parah lupa tadi lagi di kabar tapi lupa gulu coba tanya lihat dah. Di hotel dia sia kalau dia ada cewek di hotel dia pergoin ada cewek dah. Ciao. Oke, sana wak pergoin David Istanbul tah ada cewek di dalam dah. Tukok dulu. Wih, Om suhu bang. Bang, assalamualaikum bang. Iki bang. Aduh, Bang David bang. Oh, Bang David lagi di balkon bang. Nanti nak ada cewek dah bang. Wak berekam bang. Aman bang. Aman. Siap bang. Oke, sana aku Bang David. Wih, aduh cewek wah. Dek mandi. Bang David Istanbul, artis centang biru deh. Suhu nih bos. Senggol dong. Gua permintaan netizen wak bang Om Suhu cari Bang David Istanbul tuh kok Yusuhu. Deh mande wak turut bang mari langsung Iya. Disuruhnya bang nyanyi lagu Minyak Habis tak sambat tak lama. Minyak habis sambat tak lama. Lagu bang. Itu lagu tu mah. Apa tuh? Minyak habis sambat tak lama tu bisa ditukar minyak habis sambat basi. Palawak bang ya. Ini nak lucu dah bang. Cuma ini wah lagu. Abang melagu dah kewak. Ini ya bang. Lagu bang. Lagu wah. Kalau suang gini atau bang? Kamera mungkul lah udah nampak wak gitu kan. Kau siapa bang? Tu abang tu. Oh, cewek abang kau. Oke, sana lah wak sebut David Istanbul yang centang biru penyanyi Minang, artis Minang tu nah. Alah, wak suruh nyoba lagu dah kewak sana lagu ini Minyak Habis sambat tak lama. Gas bang. Okey, kita coba ya. Ya. Ini demi Om Suhu ini. Oh ya, Biar enggak kena senggol lagi. Tekak lah bang. Salah yo salah dinai mana ruaso. Onde mandi. Tanam kasih sayang babu haluko. Ulah de bangsa itu cinta dan niayo sansai Jangan
Aku tak betapa maafkan dia udah. Onde mande yo rancak suruh bang kiro sangku bang lipstick. Om suhu nih bos, senggol. Aduh le nak ada cara. Awak dulu ya bang. Ada ya. Nggak awak dong. Awak dulu mana duluan merubah satu. Oh gitu. Oke sana Om Suhu nih bos. Nggak nih balik. Hampir lah. Nak galak tu bang. Lale. Om Suhu nih bos. Senggol dong. Bang yang beri lah. Aduh. Om Suhu. Om suhu nih bos. Senggol dong. Om suhu nih bos. Tahu tu dong. Mandi. Yo rancak suruh bang David kau sebab. Oke lah, sukses. Sangko bang lipsing tang bang. Suara orang tu. Kira suara asli bang. Yo sebenarnya apa mah? Tadi tu kaset pembutan. Pandai bang lawak ya. Oke bang, thank you bang. Siap. Bang balik ke Pudang le bang. Oke, sukses untuk Sukses Om Suhu. bang. Siap sama-sama. Thank you. Oke sana. Tengok aku ni. Ade, nak bang. Om Suhu ni bang. Allah den tutui mata jotalingo dalam mimpi adik datang marupo Celak kamera bang. sakit bana marindu Jadi song. sakit bana baangan bunga cinta indah tak sampaikan sakit bana marindu sakit bana baangan bunga cinta indah tak sampaikan. Cibo bang, awak pandai, abang saya pandai. Sepandai. Awak abang saya pandai. Gas. Serius bang. Serius dia salah bang Sarwa le bang. Dek. Lah pernah Indonesia Idol dulu bro. Gas bang. Dia mana nak malu-malu ah? Dah, Dah kan? Om Suhu ni bos. Serius. Lah gas. Om Suhu ni bos. Kocok saya tu. Jangan Sarwa. Allah dan tutui mata jotalingo Yo mah. Dalam mimpi ada datang manggil. Selalu pandai ya. Sakit bana merindu, sakit bana baangan, telah cinta indah tak sampaikan. Sakit bana merindu, sakit bana baangan, telah cinta indah tak sampaikan. Tak pandai lah. Jadi bebas ya? Hah? Om Suhu ni bos. Om Suhu ni bos. Senggol dong. Dongkak. Om Suhu ni bos senggol dong lah. Om Suhu Cibo nyanyi deh. Oh dah aku balap-balap. Om Suhu Cibo nyanyi di kafe pakai lagu Minang judulnya Tangi di Rantau le berani om pasti menggigi ya tunde mande para lama-lamahan saya tulang wak sana. Para meremen se Om Suhu ni bos senggol dong lah. Wak cari kafe tu lah kok sorok buru apa mati lah nak gas lah sana nak lah buru sorok dia ambong orang tomat lah ciao. Oke sana tibu di kafe no sana mande orang rami lo serius wah. Mande banyak lo cewek tu ikut diampong lah di tomat buru sorok. Oke sana banyak lo cewek-cewek serius wah kalau diampongnya di tomat lagu sko sorok boleh dapat tuang wah. Oh demi kalian semua lah. Cibo turut ke abang tu dia boleh awak nyanyi situ. Sana awak cibo tak? Bang. Ya, Boleh awak lagu siko bang? boleh. Dah bang. Aman. Anu kandak perak Tangi di Rantau bang. Tangi di rantau bang. Bisa bang? Tangi di rantau yang mana? Betul kalau. Sana lah. Wak tanggapi tantangan sana tu ha. Wah, nak menggigil tu dah wak ro. Wak rekam dulu deh. Nah, ciao. Dangan wak deh.
suhu.